Hole tunjung video wa chuan question pakhat kan en ho le nga he kan board exam kan in board sai kal zel kha ani a he question hi kan han en ho le phot don ani e ti chuan in he kan en ho tur ani a cos square theta by 1 minus tan theta plus sin cube theta by sin theta minus cos theta equal to 1 plus sin theta into cos theta ti khala ni ta a left hand side le right hand side lo om ta a helampang a left hand side zung hi right hand side helampang hi atlukem ti kan chu chuak do na ani na ta ka chuanin atluka ni ti kha proof kan tum jok do na ni mo he hi ti chuanin tuna kan lo chok tha anga helampang zung hi chu anga e ka chu ve pu angai lawa helampang side hi helampang antir kan tum do na ni mo right left hand side hianin right hand side hi wa antir kan tum do na ni ti chuan helampang hi kan chok thata char do na ti khan kan han chok thang cos square theta by 1 minus tan theta ti hi kan han thak kheng do na ni o ti hang kan lo thak kheng anga cos square theta kan tianga 1 minus tan theta hi kan thak kheng do na ni tan chon engi atluk kan ti chuan sin by cos atluk kan shat to khamo tan theta aya hianin sin by cos theta kan da do na ti chuan aba khi chu angain helampang po hi angain alakal zel do na ni hei ti hian mo helai tan theta aya hian hei cha hi kan ria khak kheng ta a ti chuan hei po helai bok hi kan khoi che le do na ni aba kha chu khoi che kan langai le ri lo o LCM kan han zong anga LCM chu cos theta ani a 1 minus sin theta by cos theta hi kan me na zon hei LCM kan zong do na ni chuan LCM chu a hnoi lama cos theta ma vain cos theta ani a cos theta minus sin theta lo chuak ta a ti chuan helampang hi angain kan la la ang helampang hi chu right hand side ani ti kha shail hei hi kan answer a khanin hei question ani na in helai hi answer a ke chuan ka ring nga langa first line hi solution ani anga ti chuan achunga hianin hi LHS ti bok turani ti khan left hand side ti na ni a left hand side char hati hang kan chok khari ani tu na hi chuan mo ti chuanin kan focus chiang le lo kanga anhai lampang hi ti khanin hei hi cos square theta helai cos square theta hi kan han ti hian kan han jak le anga helai a hnuaya cos theta minus sin theta by cos theta ti hi kan let don ani tro hi puntir na kan letanga helai divide om hi puntir na kan letanga helai a hnuai lama cos hi achung lama ron chawanga ti chu a hnuai lama cos theta minus sin theta hi a hnuai lama akalang tro khatiang kha chu kan thiam hne so to em kha khana kal don hi bracket a da ta ilamo chuan a le lampang hi chu angai tho kha alani ta ni ti kha a le lampang kha chu angai tho alani ta ti khanin a next step a kan lo kal don anga a next step kan kal don chuanin kan whiteboard hi a zo to awangin a chung lampang ho hi kan rap le lok anga chung line thum kha kan han rap lok anga ti chuan helai umsa helai cos square theta le helai cos achung le chung kan puntira lan puntir le anga ti hianin cos cube theta alo chuak ta a hnuai lampang chu cos theta minus sin theta alo chuaka ti chuan hei ala bang khamo achung lampang hi kan puntir ringot tina cos square theta le cos theta kan puntir ringot tina ni cos cube alo chuaka ale achung lama sin cube theta by sin theta minus cos theta kan lo ni le ta hei left hand side kal zel kha ani ti sha tu rani lo in focus pu lo ka kan siam thale lo ka nga ti khan cos cube theta upon cos theta minus sin theta plus sin cube theta upon sin theta minus cos theta kan lo ni ta helampang hi chu angai char helampang hi an tir phet kan tum ga ti to khamo ti chuanin a next line kan nei kan ti le dan tur chu ti hang kan lo ti le ang helampang hi chu anga in kan la ja kanga cos cube theta by cos theta sin theta kan han ti ta plus sin cube theta kan tianga helai sin theta minus cos theta hi cos theta minus sin theta ti in kan ziak anga minus 1 in kan multiply don ani
amma kha chon sin theta minus cos theta ani a kha cos theta minus sin theta in kan ziak tha anga minus 1 in kan multiply don ani cos theta minus sin theta akan chan di rawang khan minus 1 akan multiply lo ngai ta ni helam pang hi mo this one heta he anoya kan han ziak thale anga cos cube theta by kan tianga helam hi chu anga in kan la le theya helaya multiply ni negative 1 hian helaya anin kara sin hi a han puntir don ani chumi ni wang chon hela hian anin kara hian minus om to ang ti chuan sin cube theta kan tianga cos theta minus sin theta kan ti to don ta ni so a hnoi lam pang hi lo in ang chia ta a ti khan fraction pai dan pa ngai angin kan lo pai theta a LCM te kan zonga kan han ti kwal le anga answer kan humai do na di ti chuan LCM kan han zong ta a cos theta minus sin theta kha kan LCM kha lo ni ta a ti chuan LCM hi ai nan ve awangin a chunglam te hi chu kan lo zia kop mai khan alo ol sam talutuk ani hetia ja kop khani tamaya hemi le hi zu in cancel out one ani a chunglam pang kan han divide chuan kan han puntir le chuanin cos cube theta lo chhuaka a chutiang bukin helam pang po sin cube theta tho kha lo chhuak le ta a ti chuanin kan whiteboard hi athen hi kan han rap le lo kanga kimichin hi kan han ti le anga annex kan kal don chuanin kan no re then le lo alo nga ya alai na number hi kan han hut chia le anga cos cube theta mo sin cube theta cos cube theta sin cube theta khi kan line na number kha ani a annex line na tan chuanin hi cos cube theta minus sin cube theta hi x cube minus y cube formula ha kan lo hmang theta ani x cube minus y cube formula chu x cube minus y cube formula chu y x square plus a b plus b square hi lo ni ta ni hi kan man kha alo ni ta a kan formula kha alo ni ta sorry hela han a b ni lawin xy y square shape pol hi lo ol vel tu ga chang chon hi a chang chon a cube minus b cube te bo kan ti tho kha ni a ha satna om lo tun je mai chon x cube minus y cube ti khang kan siak mai ani ti chuan hemi formula hi kan apply do na cos cube theta minus sin cube theta kha he formula mang ang hian kan da don ta ani chu formula angin mo chu tyanga kan lo da don chuanin hi x hi cos cube hian x atuka sin cube hian y io khala y io hi x io hi y io aloni ta a ti chuan cos cube theta formula anga kan da don chuanin cos theta minus sin theta kan tianga into cos square theta plus cos into sin theta cos into sin theta plus sin square theta lo ni ta ni chu formula hemi formula ang che han kan lo data a chung lam pang kha a hnoi lam pang chu cos theta minus sin theta tho kha ni a chung lam pang che hi x cube minus y cube formula angin kan data this one a next ta khanin cos theta minus sin theta mo cos theta minus sin theta cos theta minus sin theta lo oma hi kan lo cancel the chia ta ni chu kan lo cancel the ta a this one in hemi de kan han cancel ta a ala bang zong hi heta ala bang zong hi mo kan han ti thale do ni chu heta hianin a order dikin kan han ja kanga cos square theta plus sin square theta helai sin square theta hetlai cos square theta bula hen kan da pheyanga plus cos theta into sin theta kan ti do ta ni chu chuan helai hi ni chi na line hlui kha ani akan no je le angalai formula po hi min ti boy me ta kin kan no je le lo kanga kimi hi kan lo nei ta a ti chuan anin cos theta plus sin theta chu kan bel chuan 1 alo chhuaka heta han tu chu te ang bokin cos square theta plus sin square theta bel chu 1 ani in tiklai po in ti chuan 1 plus cos theta into sin theta kan lo nei ta
chuan hei hi kan right hand side kha lo ni ta ne mo kan chaw tum tak kha kan question na min zo a le lampang nen a in mi le ti kha kan lo nei ta a hei hi equal to RHS kan lo ti thei ta he lampang hi left hand side ani a he lampang hi right hand side kha ani ta ani ti chuan LHS equal to RHS kan lo ti ta a a veilam le ding lampang hi alo in tluk cha ta ani ti ha kan lo hmu chhuak ta ani chu chuan he question ang hi chu kan lo thiam le nga langa har sana om loving kan ti thei vek tura kan ngai le ang